Niyo neza abakurikiye Food Show TV Rwanda, nkuko twabasezeranyije twagarutse aka kanya ubwo twababwiraga kare, twahoze tubasezeranya yuko tugiye kuzajya mubona video nyinshi zigiye zitandukanye. Ubu rero twahitiyemo ikintu kibanze cyane mu gikoni ngenderwaho. So ikintu tugiye kubereka ubu ngubu ni vegetable cuts. Vegetable cuts ni uburyo nyine gukata imboga umwana ngo akarangira ibishyimbo utazi gukata, utazi gukoresha icyuma, utazi gukata. Ibyo ni ibintu ugomba kubuza imbere yuko ugera muri steps zo kugira ngo ube waba umushefu wa nyabo. Ubu rero mbere yuko nanone winjira mu gukata, ugomba kubanza gucekina yuko ibyuma byawe bimeze neza, icyuma uri gukoresha ukareba uko bityaye. Ariyo mpamvu tugiye kubanza tukareba iki ni icyuma, iyi ngubu ni urutyazo. Okay, gukurikirana iki ni icyuma, ni urutyazo. Noneho uburyo batyaza ni uku nguku, ufata icyuma ukakimanura gutya gutya, utyaza impande zombi, utugutyaza kugira ngo umurimo turi bukore wihute. Numara kwihuta rero ngo tubone umurimo wacu musozo, tuganishe kubiza gushaka. Icyuma iyo umaze gutyaza uragenda ukacyoza kugira ngo haveho utwuma dutoya, nk'uko mubibona ndimo ndabikora. Warangiza ukagihanagura neza. Okay, tubibutse yuko iyi ari Food Show TV Rwanda igiye kuzajya ibagezaho ibintu bijyanye n'ibyo kurya, ariko igamije yuko buri wese azaba umushefu, cyane yuko intego yacu ari uko mwakwihangira imyuga mukaba abakozi b'ejo hazaza. Hanze hari amahirwe agiye atandukanye, nta mahoteli agenda atungura hirya no hino, ushobora gukurikirana ubumenyi ukabona akazi kwikura mu bushomeri. Okay, twagiye urabona cuts turi bubategurire uyu munsi ni izi ngizi. Hari ubwoko bwo gukata bugiye butandukanye, hari ubwoko bita chiffonade, hari ubwo bita julienne, hari ubwo bita cubes, hari ubwo bita cubes. Okay, hari ubwo bita batonette, hari ubwo bita julienne, hari n'ubwo bita brunoise na chopped, hari n'ubwo bita dice. Izo zose tugiye kuzicagaguramo vava kugira ngo murebe uko muzajya mu bigenda. Icyuma rero n'ubumenyi buhambaye. Turatangira duhereye ku bwo bita chiffonade. Turatangira, iyi ni pavuro tugiye kwigiraho, tugiye kubereka uburyo bubigenza kuri uko ushoboye, ku buryo utaza kwikata inzara zawe ukazicurika, icyuma kikagendera munsi ho gatoya, ugasigaza agahu gatoya ka pavuro. Iyo ngiyo ni chiffonade ngiye kubereka nona. Okay, kwikata ni uku, tuba ari utuntu duto cyane kuduslice nkuko mubibona hano. Okay, bakunzi ba Food Show TV Rwanda, nabona ko ibintu bizagenda biza neza cyane. Okay, iyi ngiyi bayita chiffonade. Okay, noneho tutabatindiye tugiye kuri kati ya kabiri. Urabona dufite karoti yose, ugomba kuyitaho ukabanza nyine ukayigira neza kugira ngo ubone ugere kuri cya gikorwa ugiye gukora. Tugiye gukurikizaho iyo bita julienne. Julienne ni uduce nanone tujya kurutaho gatoya chiffonade twabwiye twahiriye. Ko mubibona abakunzi ba Food Show TV Rwanda, iyi ngiyi bayita julienne. Ko bakoresha icyuma rero ni utya, urabibona, urazamura gutya ukamanura intoki zawe ukamekinga sure yuko zimanuye neza, utaza kuza kwikata icyuma kigafata kuri chopping board. Twagiye. Okay, urabona ko ibintu ari amahoro, biragenda neza cyane. Ubumenyi ni mu gukurikirana ushobora kuzavamo abashefu beza cyane. Okay, iyi ni kati ya kabiri. So kati ya gatatu rero tugiye kubabwira kati yitwa batonette. Batonette ni kati muri buze kubona hano nanone yisumbuyeho gatoya kuri julienne.
nkuko mubibona, murabona ko ni ibipande binini cyane. Okay, izi ngizi batonete turi gukata hano murazibona. Zibona, dukurikijeho indi kati yitwa tubes cyangwa se chip. Kunguku kora uko ushoboye ku buryo ibi bisigazwa utabipfusha ubusa, ko nabyo bigira umumaro. Izi ni tubes. Turakora izindi kati bita dice. Ni uducipe dutoya. Ari two utungutu. Okay, turakurikizaho izindi kati bita brunoise. Natwo ni udukati dutoya cyane turi munsi y'utu tumaze gukata.